Үрігін бұлдыр хизепле телеграфисем. Пиренгелес, уже эфирда ирхеде бел. Паянхи калашы вайбы совран бұшлашын. Сана нигамда юратме болсан, келман бада. Сана нигамда әненме болсан, келман бада. Сана нигамда херхенме болсан, келман бада. Шак ергізен авторы Педер Эйзен поэт, Паян Пирмбатра хынара. Үрігін бұлдыр. Үрігін бұлдыр. Хизепле телегуравшызем. Үрлық сылдық телезін адып сире. Петр Егорьевич, мүле ұйду қадыресе келдір берін телегуравшызем вәлі. Ұйды беман. Шауын бекірей. Мансыва камда кам. Мана келішмелі лайық бұлазы барад. Шауына шак кінегене барнелешінеп. Мінде атлы кінеге ба? Кінеге сауны юрызем атлы. Ман юлашки жен дұхна сывызен пухи. Савны юрызем. Сауны юрызем. Педе камала. Савны юрызем, ак више хелех манумрага. Вол више хелех, више авторынсы вишит мәлбіремір шулда дұхнатшы булас. Шапла пенде доғыр ешчет мәлбіремір шулда. Чи хойне еверлі шираган шамрык авторынсы визем кунда. Халеп кыларым бұшламышынче уласабаны совыда, шагында нақ пульчы. Мана менделін дерет, езір шавдаранчен, ытлаши сыбайлашын. Анжақта поэзире, шав утмылмыш жылзенде, нигамран ытлара хаюлық шидерсе, шавынбек шәнелле сывызем жирма бұлдарны. Оштан тупны езір шалда шав чырсырлыға. Шалда пулны ол ман жау. Шунраларны ол. Шау тап қырынде хистерзе жидерні мүлі қаласынде. Ачалықым ман Сталин заманынже ертінем. Шамрықлықым Хрущев тап қырынже. Қайран ой бітті бұқыт Брежнев патшараларны жүхне ертінем. Ну, хальпалынде шауқыт мүлі бұлны бірге историксемде, шыравышысемде, нумай қаларыш, нумай ұстабадыш. Он жүх впечатленме юраман книгезіне улаза білдемір темде. Ну, ебуна книге улаза мар, хамбурны шыра, курна, хамбурны шыра біліне. Шуныры капланза киліне шавя бала. Шауна мүледе болин, камада болин, қалаза кдардас киліне, қалама юраман. Мүле майбада болин, мел шидерсе, сывызем жирмадыдынна. Анчақ Шағынбек сывызыне редакцизем впечатлемесчеш, ку сывызем пурныш сывызем мар, булаганцем ку сывызем ланма булдараймаще, кирлы мар ку сывызем десе. Коммунизм енделе дихырмаще візем, Сталина мұқтамаще. Инес ваган ферма херезем шинжен күнда немде шук, коммунизм жұртне күпалаган хастарзем жүк күнда пурны шук тезі қалатшыш. Маншын шау қытыры пурны шыбақ шақсы өзен жетші. Пішетлемен бірге плебін дейіп, редакцинчилараган ширавышызем хызен сывысе пижетлеші. Ябахи, лайхи, владында пұрбірех візем пижетленеші. Шутларымда, хамында редактор буласы мет шак сывызе пижетлестелешпе. Шинзем батнеші дерестесі. Шинзем батнеші дерестесі редакторалара шухыш юральчыман. Ебінде пединститут пітерніх үшін шкулда бірда кішілерім, мұндан салдага мана изігарыш. Салдаг рандауырынзан райха жатыра ішлерім. Красноармейский рай пурныжы хажатыра. Онда ответлі секретарел артримана редактор. Анжақ шак сывызыне яғыне де ямаш пижетлемеш. Конда майжук терім бара Шубашкара каямха. Шубашкардаман туссем.
студент чухнехи еврейне тусем Алексей Аттил, пиде туслы болне брунба, Вениамин Тимаков, уйрмах виссемер, пиде пыржухышлы болна, бір-бірне уйрылми тусем, тажы тусем болна. Веня Тимаков унчух пионерса синжешлеть, Алексей Аттил радиора, ем корректора кетем Чувашкинеге издательствине утмулса кырмыш жылда. Вот. Вара шак книге чималдан више авторын духны, шубах више тузын. Федрезинын, Алексей Аттилын, тада Вениамин Тимаковын. Мінле күншуды гурма бұлдарчы. Бұл пиде шенбе духны бұл. Ебун бирге шак книгере пиде лайық шырзагдартнычы. Чувашкинеге издательстве тағыруыны жол. Булаганчым Азырханы бұл, Буланы бұл, хам издательство міллешлені бірге, шак вижі хелек кнеге мінле духны бірге де, пиде авансир загдартнычы. Утмулса кырмыш жол. Вижі дуз Алексей Аттил, Веня Тимаков, пірімет пешуреппір. Пір кнеге каларашыны бір. Уйрымын пире яғынне де ямеш, вишсемір бірле болсан, тен ушкынба, партия идеологии бех ішпыжаланы ширавыши чиновник сене шындері бірдезе союза кедемір. Союз раунчух уйып мишиларад. Чейен кулгалазларад. Аплайзыр кнеге каларашын гадить. Ферма хереземіне суны ішінчен жерні бұлға, адылап велені ішінчен жерні бұлға, юрать, парзахвар алшыровне дерем. Алшыровне стихван шаулы рецензилене. Пиде начар рецензий жерні. Пұшпырыргізе улазы барами. Тарғашын, алайынде бұр бұлзын. Шақында пұғыр бол. Мүлерек вұғытыра бұрынны зір. Вот чав рецензирен иліне сымақсем. Аттилбайезин хамыр наслы бұрнышыран, паянхи бұрнышыран, вірезе сіксе, іш сасибе шавылаза керлезе, шинна шинетсе шіклезе дараган паянхи күнран, таш-таш идиех пұрнызаға яшы. Самана сасы, взен совизінже піртте илдің мест, взем эстетла, модернистла, чун дебінже жағаланашы. Малдан ебішак виші авторын совизінжен, піргінеге дұзағлармасын есшінші май жүк, шеш біл шешкілік шеш темізі абыла суйлазылме бұлайды. Шекцінже лару пулза иртірі, шамрыксемну май бұхынна ларыва. Геннадий Март, Аристар Дмитриев, Валя Махон, Николай Деветкель, Станьял, пире майла. Шаулыбе уйып пире хириш, тауыдыв анатризіксе дöджеде. Көш амрыксем пиде хыне еулеші рашы, пиде бұлдарулы амрыксем, мұқтамада пратыр бире, сау ергізіне улаза барады. Бараш тихван жаулы дöджеде улашкенжен хамжуы жауыл штарадып, вара кнегене сінес дере, кнегене вара пизеде сінчеш. Анчах тебіргу нех уйып миши чупсабына издательствона. Поэзия шексы сінчіха кнеге кыларма дейді, тененде Александр Галкина. Анчах еп хириш, шаулыде хириш тезе каланы. Бара Галкин редактор зіне бұхыры. Издательство рамжық пулдарулы редактор земну майын ішлетшіш. Геннадий Март, Михаил Чиниель, Аристарх Дмитриев, Ольга Таллерова. Көрге шенерле жуғышлаган жамрыксы. Аха. Княгиня плана кіртме лехтезе ежінні вараузем. Ну, Галкин хиршлей мере он жоқ. Кайран производственная молодежь, Галкин шыбах отпуск рачы. Аристарх Дмитриев, Галкин өріне елны да гячы производственна. Тухтыр кенеге лайықсы өзем дезе.
Тілінмелі Петр Егорыч, калажывадатсақ телеграфиясын етлезі бұғарға, бізім үшін гравлама бұшларыш, тен сова власа барашын, сирене. Итлет бір. Алло, Изер уже эфирда, калажырдырғашын. Добрый день. Я от имени Зарянки, ансамбль «Зарянка» ДК «Салют» с вами говорю. У нас есть книжечка, Петр Егорыч, ваша, на русском со языке. стихами. А сейчас воочию видим вас. Вы очень симпатичный, приятный молодой человек. Здоровья много-много вам. Но вот плохо, что хотя бы сурдологический перевод какой-то был. Мы русские, но у нас в ансамбле очень часто много поется песен чувашских, на чувашском языке. И заставочки вот эти делаем из ваших стихов. Здоровья вам, счастья. И вот как-то нужно это учесть, чтобы мы, глядя вот такую передачу, очень нужную, хорошую, немножко бы понимали. Иначе рядом сейчас в данный момент у нас никого. Но я своим зарянкам уже сообщила. Смотрит сейчас вас с приветствием к вам, с большим пожеланием к вам, наилучших вам стихов и долгих-долгих лет. Не только в творчестве, а и по жизни. Спасибо большое. Вам тоже всего хорошего. Изучайте чувашский язык. Что остается сказать? Тавдабуч, спасибо вам. Малла калазып дереми. Палах. Книге духса кайны чух, галкин хай отпускран духна, тагаменде галкин марбул деп, директор ватне шыхау. Шагымбек сывызыне, книгене кіртне, книгене каларма кирлехи, кирлех мари. Кенеге тухнығы шынгу. Тухазумен. Тухазумен. Албус мала книгене. Ага. Мөнлехін күрза бітне еккен жақ пәдік кіна ұдарай мегенеге. Шагынбек сывызым храцияны өзіне. Мөлі құруш ябала бұрыш еп, манда білесші. Пирінде білесші телеграфисен бе. Куне уяр дейші. Еп тухрымда хивел білет хышне бұданчы. Хивел білет хышне бұданчы. Туман шаварттарма бұшларе. Еп тухрымда куне уяр ине курмарым. Шулі дагар дейші. Еп утрымда тумхах тагындарса үгерчі. Тумхах тагындарса үгерчі. Парлагер шуштарса үгерчі. Еп утрымда шулі дагарыне курмарым. Шагынбек сывызем директор чынзе елчі. Ой, пиде құруш савыгу, пиде құруш савсама нашын. Ыдарлыңгалы. Кумбек сывызыне паянхи міншін шырне шак сывызы едет. Мен жуғышпа. Мен жуғышпа, еп қалап. Онда деп авалық кевізем дезе ятпаны шак ярыма дерім. Или кибурныш пирге шырны бұзы едіп. Ауылаған манзыға айтыл дед. Сағылы өкіне авалық кевізі дед. Учатты дед. Паян кибурнышын жен шырманы күна дезе жұтлама бұлдарады. Умбек марынде дезе мана хүділет Александр Новиков, аслы редактор. Шаплақ тавлаш қалазан, Иполит Ивановича үйгіде кіртірмір. Тип редактора ширишлезех, книгене күнсуды кыларма ерік пачы. Шаплавара шилді олы шумыр, аша шапмазырақ, иртсе қайры. Книге дұхры. Тілінмелі. Петр Егорыч, көнде шамрық сен тірлі арывын, че юратны кенегізен жен пірі, тесен піртей нышмастып пөлі, мүшіндесен ман шамрық қырада, шак кенегене ебір пұрде денебеге пақмазыр бәліне. Шетміл бірреміш жолда көн жуды гурныскер, тем левел пирімда шетінен ебір үндікне шуралынығына, сымақран ебір студент түхне, ына илсе туянма лавкасенде кенеге лавкасенде май болыны. Ак пірісівіне асылметр жамға, шавдаранчен ансат, видер гурна тенебек, анжақ міндюхле шинлықта чунлық унра. Кажар. Еп санвали, виші сымақшеш шыраса тупрым. Епі сана савадып. Кажар. Епі самбада виші сымақшеш илсеші дердім. Епі сана савадып. Кажар.
Ебі санумра виші сымақ шеш каладып шыппын. Ебі сана савадып. Шагын еші юраду кевесене шеш пиджетлесенде, кунда мен хорошлық курмалы. Тілінмелі, кайран бара, күншуды курнық үшін үпкерзен бұлмарыши, шуғав давраш, унжухне вұқыды жаплашкеға. Виші хілік бірге кайран немекте болман. Он қалама бұлдыраймастып. Ятлаган да дубынман. Кайран апла, шаккенеге хышын тағыр шулбақ утма бұшланы Педрейзен поэзия, яланақ вұқытра пиджетлензе пына. Хой сумахран бол издательство ішлет, пиджетленме майбур, ебыннан надырықынде хал. Икки мышкенеге де Ковайт. Тухсагаре интереслі. Книга редакторя Энди Плащи. Пулдарула Чуваш поэзия. Он был тип-редактор. Книга редактора, да. Директор Денис Гордеев. Перлеверение был Денис Викторович па. Он жухне издательство ракаларминде, пулдарула редактор зем Чилайынча. Епхам вреню книгизен редакцинче шлеттим, важанка баюнашар шичи шуллардым. Важанка шитмелеле жухаратчы бүлінде, хастарчы. Каласыгдарда читемде бір, шеш біл бірге де каласыгдартына. Тілмелі вағытсен бұлны жап. Петр Егорычылы күрайшысым шыңғыралаза шитріштейтлесі бұхар қасывы бұлашын бұл. Калашыва татма диведінде мұндывастен, бізем де пирінбек бұлашын. Юрать. Тархашын итлет бір зіре? Алло? Итлет бір үрігін бұлдар. Итлет бір езір уже эфирда, калашыр дырғашын. Сынадып сирен. Езір сабы бұласы барашын чей Педрейзеніне? Мілейтлесі бідері бір ши ақырымланса аран-аран келет, сас. Педрейзен сырды, түйіс өмір пірле ятыр сырла бұласа барашын әпселе. Итлет бір чарын масыр болыр. Унзырын ақырымланса минут рангына шедетсерін сасыр шел бөлінде. Теве шун uyurayı mare, iyi geçirek. Uzal şun sarayım mare, birin emece. Huri neyde, şurri neyde, kurdamır pırle. Şivri neyde, şırık neyde, şıttırmır pırle. Vertesi çingereyi nere, yuradı vut ne. Şuru şumır, kuplayı mare, onun şulum ne. Huri neyde, şurri neyde, kurdamır pırle. Şivri neyde, şırık neyde, şıttırmır pırle. Kosovo bas, Иван Христофоров, Дюраковна. Тавда бұша хезір кам бұладыр? Это на районе. Тавда бұшақ сире? Усланда Игнатьева Агриппина Яковлевна. Тавда бұшақ телефон номеріне хыбардырғашын кайран енженде Петр Егорович сирен сывыра суйласа елжі бұлсан, чилайх вулаганны десенде сире суйласа еліне бұлсасын, ебір парнине млешдермели бірге калыстадылы бір анжа халлихе кедет бір тада сывызем, хизепте телеграфисем, камын Педрейзен сывесене пұхмазыр бұласа пары. Петр Егорович кук сывайбы нихшанды вуламан хам ежинадып, ку хошкане кере бізетленне. Юлаш кегенеге сенчен бірінже бұл? Сауны юризем мар чагында бурхавыл. Ебір калашыва татырмыр квайт патнешітсесін малла пидейтлес келейді. Квайт кнеге тухсагаре чырмаузыр мінзір, анжақ кнеге тухсагай засын, тапранчы шау-шау. Дедушкин партий пухивізінче, шираушесен пухивізінче, шабла силлезе, кдарда чидейді, епхам партий пухивізіне коммунист пулманды, мағына да чынмешчеш.
Мен дума шак сывызе, шак таза лай худпай впечатление. Мен дума худ саяны кузым сывызе мар. Тезе хыртна шак кенегененде. Ну, шавы хытрах, атнер хузангай, шак кенеге бирги, Дружба народов журналда педела их рецензии жирзагларча, шавын хышын шоушал лапланча. Куна мускаурада хүділеші кендезе. Муска хүділесен гнанди бір ергене керейт бір. Вот. Сергей Баруздин, кунда умзумахи де бурха хышсумахи. Дружба народов романсовызе обичителями бушларевал. Атнер хузангай рецензии земдеунда духачиш ман пулдарулых бирги ырлаза жирны рецензии зем. Шоушал лапланча. Вара малала тегинеге зем чырмабызрақ тухма бушларышман. Есір... Ажабжагинеге зем чырма бушларым. Вижегинеге духря. Сагрвунным шылда вара манада союза илчиш. Писательзен союзня. Сагрвунным шылда тень. Сагрвунным шылда быдыршичеря. Унчухне мишегинеге духна ченде. Унчух вишкинеге буль. Вишкинеге духма зар именге бульга. Туадыгинеге буль. Шакта сагрвунным шылда духревал. Есір тада кушарубада ішлене. Венгрии халық юмахизене кушарны. Волынде издательство шибешихынны бульга тюреммен. Издательство шибешихынман вол. Мана Венгрии юмахизем пидека мулагаячиш. Библиотекара тупрам дайыпша вырыслагаларны княгиня чувашлагу жардым. Ундан Валентин Лукша, белорус поэжинцы визине кучарначы, шугуни от подухревал. Унда Георгий Орлов-то пер сывы кертнече хейн кучаруне. Васем верли бір семехе? Верли бір мар, классикалы визибе жирны сывызем. Петр Егорович, коллег телеграфиясы нетлезе бұхарха, собы бұлама қадырлензе шитріш көрінат, итлет бір үрігін бұлдыр сіре? Алло, итлет бір? Үрігін бұлдыр. Петр Егорович. Итлет бір саба? Марина Федоровна, Надежда Кириллова. Кедегі мұлла? Петр Егорша везене, игі жылғаялла радиопередача донычы, вуланычы. Ебіна тав замағай галашын унжан, шав савазене ширнажан. Тада таван адалдаун сатине, еб узы гурдым Геннадий Айхи ширвезем шинжен асайсы ширныне. Пилетелензе буларым, шав вғытри бурны шинженінде шырзагдартны болонда, шав кенегезем шинжен мүлде вот халькалардың зенетлесаларапта. Варайып сіре совенде, үйтірні бай парасовине воласа барасын кіскезовине. Санын энени вюмана сывлышпек кирле. Санын шебешле юмана шөгірбек кирле. Санын илемле юмана хевелбек кирле. Тавда буш сире. Тавда буш Надежда. Ырлық сывлық теле янашу болдыр. Пите келішірігі сывы хамада келішсі ғайры. Тавда буш кларым вешенде підімледевне давы бірға. Петр Егорович, издательство изир водорщиде шул ішлене. Чеваш пачалық книге издательствинде. Кайранынде шав евр самана земірце гайсан, шендергелю тапхыры бұшланже, шендергелю тапхыры хыщын, ужымлық тапхыры хыщын. Урық еврлық сем келдіш берім бұрныша. Книге сем туғайми бұлдыш. Візем саланайми бұлдыш. Візене вулаган туянайми бұлды демелешінде. Шав еврлық келді. Шав қытрайзір мүлешлізе бұрынны. Шлененде. Мүлемай дупны. Он жоқ директорда Иван Бутлан шлетші. Тип редактор Василий Игнатьев. Вот Пулдарула директор дезагалас келеді. Шел бүлінде 2-шіде
Хальпурны шырашук, еврты призем шымыл болчыр. Табаланна, партер, ергели мілі қалаш. Партер ба ұзығырна, худ сутса, қалуш сутса, Төленмелі. темде бір сел буган сутса ұқшадуна. Кенегесіне хамыр судаттымыр, урама тұқсадыраттымыр да. Кенеге сутса ұқшадуна, ша ұқшаба кенегесем қыларна. Патшалық пулы живес, стақылдарақ болнынде, шиделік сыр болны. Астывадып, хирарым савышсен, онда вунулда авторчы булас. Шүлдюбере шитчалдыр ятла поэзия кыларымы духры шагме холумскер, чибер хюхим ябала. Астывадып, издательство уншын гонорар түлеймес, вара авторзем пригалать, еп елда хам дуян загарым дит сутма дит, те пригалать, еп тит услам жу падишмана уншын гонорар вырынне дит. Услам жу вен умай, валвачан умай упранмас, вара услам жу сутсалар малаймен де савышын. Ебі хам смахран сиренгенеге лавки бурча, издательство айынжех, шавында гайрымда хам кумлагаяган книгезіне куби-губи туянса карым. Шав шутран. Майбурчи жамбек. Унчухне Пулны шамбек уқыт. вара хал үпкевлі авторзем келме бұшламарыши. Мен жыңғылар мастер, ебевітха ябық ширавші мар десе. Пырачеш, чубай спатне, шухавасем ширачеш издательство берге. Книги чубай спатне, унчух чубай шлетче. Ельцин выходинче, Ельцин тапхаринче. Момент ванде. Тугаймаш, укшашук, клараймас пар. Учебник сем кларма парачишінде укша, учебник сем кларама. Онда социалды пызык пілдерішлігіне келсем, шавзем вали қыштақ укша уйырза барачиш. Бұл вақтыра поэзия даврашнемде туғайман бөленде апла. Тухкалана, Кышках. кышткаш тухкалана. Ман хамында тұхырун біреміш жылда тұқсығары юлашки жилдыман. Юлашки генеге булатха дезе шутлаза, юлашки жилдыман дезе ятпадым. Анжақты юлашки булмарынде бұл. Юлашки булмари, тада дебір генеге каларма туру пюрчі булмала, сауны юризем дұхре. Изерна княгине хуплашкине ытларахты цадырырха кураганзем курса әлгертчер. Хал телеграфизем шыңғыраласа да хтырашыде тилайы кетерер мар, итлезе бұхарха, кам бире. Хал хизенженде лайхрах, буласы бама торышы Педр Эйзенін савине. Алло, ыргун бұлдар итлет бір зіре. Итлет бір? Ыргун бұлдар ебер сиринбе галашат бір? Алло? Итлет бір. Алло, Иргон Булдыр. Ыргун бұлдар. Ага, Петр Егоровича ебе ачачук не қалладыр, піледеп. Алло, Иргон Булдыр. Итлет бір сире, әзір өше эфирда. Ага, бұл ачасым вали, чываш буквари ширзакалар атшы. Ақырымланса келет кайрангына. Вот онда терлерен лайксы сен ачасым вали нумайчы. Бире княгине. Есір оштан хабар? Сачевал. Шамбата ачасым я тебе хамыр ятпада ырлы сыйлы кыбырым гунчул тунат бар. Тада да княгине кесем ачасым валиде. Аслырақ вғыт вишинсем валиде ширсакыларма кестеттер. Тавда бұш сире. Тавақ. Есір оштан хабар? Шамрык тюкнехи, Петр Егорович, шамрык тюкнехи беге чибер. Тавда Тавда бұш. бочуна. Хора пызыктау. Чунебе тасашин шаплавыл шамрыкта шуды юлать пол шейлден сын биджбеде. Тавда бұш сиреде ырлықта сывлық пулдыр. Кецейлей мерімір езір хош райондан жыңграланын ейдады бұйдадып, хуравлай марырха.
Элік районе дейді режиссер, Хулхаран шагындаман режиссерба Сихунубуршке ха Элік район дейді. Аплавыл Сирин районданақ. Езір Петр Егорович, хош ялда жүралзы есінетші? Елік районе, енехмет яле. Энехмет, Элік район дейді тәлін мелі ял яджысем. Енехмет авал хичеваш ячевал, пирн яла бужарза яраганем. Тенеги мен чеваш енехмет. Вара халин десір мүлі хайлавсем ширадыр е кушаруба ішлеттірі. Юлашки ухытрай бенде отларах аз илюзем ширгалап, Кеде лайық? совозем ширнзах каймаш демеле. Кайыкта кундаврынзан юрлама брахать. Совошта жамбегех пуль. Ман кун таврны булмала поэзия гуня. Аз илюзем ширап. Еп онан Аз марвиші. илмели нумайман. Шак тілі күравші, есір чываш букваря кларны берге калать. Мен берге калать вал. Школ учебнигізем кларны шинчені. Вреню книгизен редакциян чешлене чухынде. Тванцымах вишімыш класс. Учебник авторы де был заданычы. Шулзеренех тухсадырачы. Шитмеликкемі шулдавал тухры біреміш кларым. Каран шулзеренех тухачы. Каран тваттымыш класс. Тванцымах соавтор болнычы. Шағын берге калать бол. Но ол книгасынчы ман хамзывызе кіртменеп, а букварде бұрчы сывызем. Халде бұрхавызем. Петр Егорович, коллектор графизем шыңғалысы шиттіреш кларым бішленчен бұғыден умайда юлмары, анжа хитлесі бұғар хатте бір савада білін еради. Үргін бұлдыр сире, езір өше эфирда калашырдыр хашын? Алло. Итлет бір сире. Ебі Петр Есені сөкесіне бұласа комылдан, итезаларада бекмежін десесін жывашчық елчеттенетсе, бұлдашкені де ғази қанура. Оның жывашла сөви бұрчыған өзек қалаймас қайынде. Жывашла, ворман да жывашла юрлайд, қайықсем де жывашла юрлайд, деген сөви бұрчы он биде қашны ұдасыраша сөва азайлы деп, вишнегенне білізақ бідер емес деп ға. Биде чуна демелі сөвізем жерза бұрат. Сылдық вайғал зонашы небіріна. Тавда Сиреде бұша. теле Марина Сиреде. Китреземдік передачызем еттенізін тавда бұш. Хварада ырлықта сывлық бұлдыр. Мажутпа Тавах. ку савине На Епширман. Любовь Мартьянова На шырныкчы Епширман. бұлас. Епширманына. Автор. Бұл анжақта пір вұқытри пәреш келірек савышсем бізім. Бұл лайхя бұлайынде бұл еверлеттерет ақыр. Педрейзін шагымбек шынелі хойулын верли бір башырма бұшлазасын. Бұл үзімрізем онда 90 Любовь Мартьянова да, Тимаков-та, тада камында. Вениамин Пехилде бұлма бұлдарай, тада Райсы Сарбинде смахран юрахывны чана гайран, кайык пулза вишсе епырып самбада ан гюрен шапларахчи. Вот, шамбек верли бір башырны сем, сирен видимербе буленде бұл пур. Шамба кураган земде кыштақ кына арбаштара шағыр. Шавах. Тавах ана. Тавах. Есер, хал вғыт питі сағал юлдеде шабықытыра пірле ішлезе пұрынна шинзем шын, шобыра хывырын шубана меншін тавдывадыр. Камшын, камба туслы бұлма пірнейшін. Мне шкел ширавшызем, прозаиксем, дешав шутрах смахран Скворцов-та, книги издательсінде ішлене чайзір бір вғытыра ішленедір. Шлене. Нумай өзем. Ман бұрнышра, нумай тел бұлынам. Пұрныде қалазы да бідерейміз. Айхи піремішне азынадып қалыбыр. Алексей Воробьев. Мана радиоба ергеленічі сауны юризем, радиопередачы. Алексей Воробьев тұрышны бевіл тухре эфира. Алексей Воробьев қалаймасқа.
Алексей Воробьев, сана рекомендации бара входере Союза геме. Юрка Скворцов, шак книге духсан рекомендации бара вха. Шел парай марыш икиште вахыт сыршерегечиш. Анжақта бізім хүттегені темрен паха анде. Петр Егорович, телеурашызы мұйдашы, ашта тоянма бұлатшы хал сирінгенегесі не деші? Судын забит не возем. Бәтіне бұлжау, епен күнда шылыныш бұлма бұлдарат библиотека шеш, вулавыш сене жүреме бұлад хизеплі телеурашызым. Халберен кыларым бештен тебе бірек, шауынбады підімледі тұма бұқыт. Петр Егорович кам келішірізіре, кам вуланы ұтларақ кымыла гайры. Парнине кама парадыр. Парнине дебір ғұткыдарца илерға телеграфисіне шаплады цадырыр. Шабықтыра хуравлары дөшіне. Кама шындеріші тұвы бір. Мана санын эненеу мана сывлыш бек кирлі. Санын илемліхі мана хивел бек кирлі. Сыва булагана автобиде кымылагайры ман шава телегурагана парнелес келеді. Еп астуза юлаймарым хушаматне. Надежда Кириллова. Надежда Кириллова. Епе Николай Фурамынде вуннымыш шурда Надежда Кириллова кезелме бұлдарат шак парнене. Хали бір кыларым бішленді бірек, хутте хуш сыва илет бірде вулатпыр. Вулатпыр шак темже шекундпа усы гурза. Хырым бішмазыр шогырандыд. Шогырдан хақлы шук. Алы жумазыр шогырандыд. Шогырдан тасы шук. Шілік хумазыр шогырандыд. Шогырдан аслы шук. Сығы болар хизеплі телеграфисем табақ берімбе болнышын бойбадыр сире. Тавах пурнеде, тау да бұл жырлық сылық болдыр.